Sada ćemo da pričamo kako biljke rastu, kako se pokreću i kako dobijaju imena. To su neke 3 potpuno različite stvari, ali ćemo da spakujemo zašto su male sve u jedno. Najpre kako biljke rastu. A kako bi mogla da naraste ova kula od kockica? Dodamo još kockica. A kad hoćemo da još poraste ova kula od kockica, dodamo još više kockica. Pa po tom istom principu biljka je sagrađena od ćelija. Znači njeno telo se sastoji od ćelija, ona raste, njeno telo raste tako što se taj broj ćelija povećava. A kako se povećava broj ćelija? Deobom ćelija. Evo ovde vidimo jednu ćeliju koja se sprema da se podeli, odnosno da poveća broj ćelija. Od jedne nastaju dve. Pa od te dve, koje su sada majušne, one narastaju i to je drugi način kako biljka raste, a to je rastanje pojedinačnih ćelija koje ja volim da uporedim sa ovim balonom, odnosno kada bi onu kućicu od kockica, umesto od kockica zidali od balona, onda bi to u stvari bilo idealno poređenje, jer bi svaki balon, osim što ih sad ima više, mogao i bi svaki pojedinačni balon da raste, kao što raste i svaka pojedinačna ćelija. Dakle, rezultat cijelog tog rastenja, svog tog rastenja, jeste što se telo biljke povećava. Sljedeća stvar kojom se bavimo jeste to da se biljke ne kreću, ali se u stvari pokreću. Evo, kako se pokreće maslačak? To ćemo vidjeti na ovom kratkom video snimku. Samo da se on pokrene. Evo ga ovdje. Pa vidimo kako se on otvara tokom jutra i kako krene veče, on se polako zatvara. Ne samo da se smanjuje količina svetla, nego se smanjuje i temperatura. I ode maslačak na spavanje. No, vratimo se mi našoj prezentaciji, samo moment. Dakle, kako se maslačak pokreće, odnosno šta je to, koji su to spoljašnji nadržaj, stimulansi, promjena čega, promjena svetla i promjena temperature. Ne znam da li ste čuli za stidljivu mimozu, sada ćemo da vidimo ovde kako se ona pokreće. Samo moment da prebacimo. Evo je, stidljiva mimoza. Kada dotaknete njen list, taj list se jednostavno skupi. I to momentalno. Znači, maslačak možda ne vidite tako brzo, ali mimozu vidite da se pomera čim je dotaknete. Nema potrebe da ovo više puštamo. Dakle, kako se pokreće mimoza? Pokreće se tako što reaguje na dodir. I ovde imamo još jednu biljku, to je biljka mesožderka, koja takođe reaguje na dodir i sada ćemo vidjeti i kako se ona pokreće. Evo ga. Nekoliko dodira i ona se momentalno zatvara, zarobljava muvu, ispušta posle toga danima određene sokove koji će zapravo svariti muvu i tako pojačati ishranu ove biljke. Sad sam vam malo pokazala iznenađenje. Još jedan način kako biljke rastu jesu pokreti rastenja. Ovde u ovoj saksiji je prvo stajala normalno i onda kada smo je položili posle više dana, znači to nije trenutna reakcija, biljka je nastavila da raste opet uspravno. Uspravno u odnosu na silu zemljine teže. A ovde kada smo vratili saksiju u prvobitni položaj, vidi se njena prethodna tendencija rasta. Tako da u stvari biljke bez obzira na kakvoj kosini rastu, što znači možete vidjeti i na kosinama brda i planina, one rastu suprotno od pravca zemljine teže. Znači tu je stimulans zemljina teža. Sad ovde imamo jedan drugi stimulans gde se vidi da je ovde sa ove strane svetlo i ove biljke rastu u pravcu svetla i tu imam opet deo još jednog videa koji naravno nije samo
nije trenutno okretanje, nego je upravo okretanje u zavisnosti, pardon, sad se zbunila, nije kretanje trenutno, nego je u stvari time-lapse, odnosno ubrzani snimak, gde ovde menjaju svetlo, sad je ovde svetlo, pa je sad svetlo sa druge strane. Pa će sad opet promeniti stranu odakle dolazi svetlo i vidi se kako biljke, znači danima, rastu u drugačijem pravcu u zavisnosti od svetla. Tako, to da zaustavimo, da se vratimo na našu prezentaciju. Evo ga, znači videli smo kako biljke rastu. U zavisnosti od toga kakva je njihova sredina, one se pokreću trenutno ili rastu u određenom pravcu. Sad smo došli do toga kako se biljkama daju nazivi. Ovde vidimo neke nazive, verovatno niko od vas ni ne zna pročita, ja ne znam, znam ovo gluharče i pampeliška, dandelion i raznorazni još oduvančik i raznorazni nazivi sve za istu biljku, za naš maslačak. Upravo zbog te zbrke koja se dešava zbog različitih jezika i različitih naziva biljaka, naučnici su shvatili da bi mogli da se sporazumeju da moraju da nađu neki jedinstveni naziv. I dogovorili su se da naučni naziv biljaka bude na latinskom jeziku, jer u ne tako davnoj prošlosti latinski jezik je upravo bio jezik na kome se odvijala cijela nauka i naučni radovi su pisani na latinskom, tako da na latinskom danas, odnosno naučni naziv maslačka je Taraxacum officinale. Ovo Taraxacum i officinale, to je kao naše ime i prezime. Pa se ovo prvo piše velikim, drugo malim slovom, naravno latinica na latinskom. I Taraxacum u stvari označava kao naše prezime neko srodstvo sa ostalim sličnim biljkama. I to možemo vidjeti na primjeru ovih prunusa. Znači višnja, breskva, kajsija i šljiva sve pripadaju, imaju prezime prunus. To se u nauci zove rod. Rod znači da su u srodstvu, tako da su ovi prunusi praktično svi međusobno srodni, odnosno svi su rođaci. I ovdje imam jednu preporuku jednog videa za vas, a to je video o rosulji. To je jedna biljka mesoždarka koja živi kod nas i pustit ću vam, obzirom da imamo vremena, i sa time ćemo da završimo današnju priču o biljkama. Evo, trebamo malo vremena da se otvori. Moja priča prestaje, pošto ovdje ima narativ. Like sundews elsewhere, they catch insects in a way that is a family speciality. The sparkling drops on the leaf hairs are not sweet, but insects nonetheless are attracted. They are, however, extremely sticky, as any inquisitive insect immediately discovers. The hairs move swiftly. One can turn through 180 degrees in less than a minute. So even though an insect may have been caught initially by only one or two hairs, others nearby quickly fold over it, and soon it is held fast. Sundew species on Roraima, like the bladderwort and carnivorous pitcher, occur only on these plateaus. I to je to. Doviđenja, do sljedećeg.